As the kwa mimina ni on, in, at to sak ma preposition te son duile ali kwa yula dong ne at man ne akwa yanga bedani yi jide yanga at man ne time ne time jadi ma tse in man akwa yanga bedani ni yi zide gni in ma yula nga omani seasons ne jadi ma tse ha bai ma de gni in ma yanga months nganye iku de gni year in ma yanga on man akwa yula bedani ni yin de ngene nganye des yin kwa yula nga only tiwa nandwila Friday man nang wan ngam pu do yin ne de amana ni yin ngam pu do ashkinata on maknata nga on Friday ni kwa summer na ni chatsing ngam pu do itzung ne season to the mama de nga season ma shi ya be in nga wa summer ti ma kwa January man ni ha bai mangam pu do omagni ha bai ma month